Har bir adamdın mekeni var. Meken degen ısık nanın dayarda, seni kucağın jayıp kütüp oturgan apаңdan baştaladı. Meken sağa tayanar too bolgon, багыт берген, колдоп келген атаң. Sen tuğulup öskön jer, üy bülö, tuğandarың, joro joldoştorың. Sen jaşagan üy, sen baskan köçölөр, sen bargan bala bakça, mektep, bul meken. Meken degen har biribizge kam görүүчү mamleket. Anın çegaralары jana ağa çep bolgon meken sakçılары. Çegara Batkenden baştaladı. Batken. Bölüngöndü kayra kuru, kulagandı turguzu, жаңы жол, жаңы üy, жана жаңы үміттер. Bunun бары мекен үчүн. Аны тура багытта жетелөө, түбөлүгүн түптөө деген сөз. Adamdın bir ele mekeni bolat. Andan kımbat eş nerse jok. Anı көздүн карагындай сактайлы.